Sebenarnya bagi saya, masa kita dengar ayat tu at first place, dia bukan gurauan tau. Dia macam sindiran je actually. Kan dia orang kan daripada zaman dulu, saya kan zaman 2026, dia orang zaman 19 lebih kan, zaman hantuah kita acah-acah. So dia sindir kan, dia sindir yang saya menjangkakan 2026 dah tak ada orang ingat. Cuma orang faham lah. Cuma kalau jenis sebab sekarang ni AI team, apa-apa konten pun akan ada haters tau. Dia memang satu team yang akan menjatuhkan, akan cari mana kesalahan. Segitu. Itu apa yang saya nampak lah. Sindir konon. Ikut awak. Kalau awak rasa awak Islam, sindir lah. Kalau awak tak rasa Islam, tak lah. Tapi mungkin benda tu menjadikan satu salah faham. Jadi ada orang boleh terima, ada orang tak boleh terima. So salah faham. Jadi apa-apa pun, bila salah faham tu, dia akan timbul fitnah. Bila timbul fitnah, jadi bagi kita salah juga. Kita letak je lah kesalahan kita. Kita tak ada lah kata bukanlah 100% kita betul, tak ada. Tapi mungkin kita salah sebab mengeluarkan kata-kata gitu. Tapi jujur tak ada niat pun untuk Syed Syamil lah bagi saya, untuk bagi tahu perkara macam tu. Ibarat dia macam tu lah. Tapi apa pun, salah kalau itu adalah kesalahan bagi saya, sebab akan menimbulkan fitnah dan juga sindiran. So minta maaf dari Syed Syamil juga. Tapi bagi saya, pasal benda ni atas dia punya hanya Allah yang tahu apa yang dia masukkan. Dia bukan masukkan macam tu, masukkan yang tak perlu ingat ke apa semua. Jadi kalau orang tak tengok, orang akan cakap macam tu lah. So tapi tak apalah, benda tu menimbulkan fitnah. Benda tu mendatangkan kesalahfahaman dan juga menimbulkan banyak-banyak fitnah. Fitnah lah maksudnya, bukan fitnah lah maksud saya, menimbulkan kesalahfahaman dan berlakulah fitnah. Maksudnya Syamil ni macam ni ke, AIT ni macam ni ke, apa pun kita minta maaf. Tapi jujur, it's not what you think lah gitu. Sebab tu bagi saya, tetaplah minta maaf je lah. Tapi apa pun, gitu lah. Memang akan cari kesalahan. Baru first content tu, lama tak post tu,